주로 생기용라 참디 수고유 드린지 년통디 비유 사고도 라지 다망기 푸 이닉 다망 코랑 부디 로축지그레샤 라고강바 창만 매버체 딱기엔 가르체 메냐하고마송 안당라 데데와 나네 딜러로까지 치료치에서는 냐마이나 믹세지 레와다 딘데 케메 코랑기다 로정치기레 삼성도 딘데 케메 단덴네당라 아니 코랑야 락바요 말에 강바요 말에 파주 조해다 코랑기다 탑시체는 단 넘버를 링게 샴도 년토나라 세투구레 단데 이기티에다 데도 상마디 능기도르와 아니 이내야다 말한게 이게 빙게 청아마게 땅 코란게 내당도 차상 따용디 아니 부위 계제시당 코란게 삼로키다 이기도도 지당도도 가다 간삼지 투면서 받인데 차사의 삼삼지도 아니 멤버기 임베이느냐 딱 강바다 가르카고래 락바딘다 이티에다 야마 소속이 제 니랭니레 제 자샤도도 배제 제토그랬으냐 된대지 멤버기 람된나샤 라바니 가레라 배고르 몸쪽에는 줄고 버도 디레지 두그레 순구도 서와 디땅랑도 창맹 나랑도 뭐네 차로 슈투고에 말이라 당하서에는 가보시라와 이내야다 남균행알데 캐나다 보스턴 산니뉴 더 뉴저시 시애틀 디게 토네 추르는 버소이 또또 망위 깨보냠다 딘디여베이나 기시케란기 파주 삼로탄네 또또마 창말라 캬바치로 지스니 무이 또또도 샤나요레 데네마 또또도 퓨규유 딘디송자 드린데 미추르구지 무이 낭샤바 창마 아니 나라 또또도 샤샤바네 또또도 퓨규유 딜링게는 버소 창매 남용알라 무이 샤니 나버소 툴라 자바나로 나한테는 쉬어yin 지연기 와도 단다 네발리 기토네 송구데데 아니 녜데야 즉 쉬샤바이나 공바시엘라 케버리 ngude tren송 보디기 제동에서 미추르구지 무 되니 퓨요레 담보델라 뉴욕 보면 댄스 드라마 아자 세텐 하모지 보면 댄스 드라마 라기 개가리기 땅위 개가르마담바지 무이토 샤샤바 데네파 아고르가주 탐바 니요 아자 뜻싱고 졸라지 아고르가주 탐바 니요 아자 다오 푸질라네 아고르 니슈츠마 니요 보면 댄스 추상라 로충주레 단다 롭다 딘다 딥심바레샤 아니야 뭐라 교보 냠다가 딘델라 로바치 빼디도 가르서 심슈첨보다 어딘데지 있다 부모레시 아니 뭐라는게 아우랑 주탐바 브루클린 아제 계산라다 딘지 소남 낭미네 아우랑 주탐바 뉴욕 소소 도저서 소소 아제 디길라네 아우랑 주탐바 뉴욕 아제 트린도말 라 낭미네 아고르가 주탐바 니요 세덴트시 낭미네 아고르니 슈츠eng아 캐나다 양젠 나올로 낭미네 아고르가 주탐바 니요 기롱 스린도가 낭미네 아고르가 주탐바 니요 디게 챙가르 네 아고르니 슈 탐바 캐나다 아자 투저 상모네 아고르가 주탐바 캐나다 이시 도만네 아고르 ngabchu thamba new amatashi domane agor ngabchu thamba seattle tenzi kesan nangmine agor ngabchu thamba seattle sirin churun nangmine agor ngabchu thamba new jersey kungon jale chende la da amatsudi samon nangmine agor ngabchu thamba boston aja silamo nangmine agor ngabchu nyanga canada tenzi kesan luglan ta phumon morangi kegarigi nyamba agor nishutsenga dombe agor geja ngabchu thamba 아체 아니 계산 케인인가 이제 우유지 자디 수법인데 아고르 찍라 고모 갸다 추루다 빼니 슈상가 된데지라서 되네 아고르 게자 납주 탐발라파 베고르마 규리용데 돈타 굽주 코두다 굽자 찌메 툭다 빼니 슈상가 계산 가서 단다포 에닉 담아라고 된데지 표바니 아니 링게나 맞소 단다데 남규네 따투나 나한테 야비는 안 되게 상말라 잉타바는 투지 체슈야 단례게는 뭐서 ngomelo 부견로나 슈야니 데네 타마데라 링게는 뭐서라 슈야라 따푸디 딘데지 라와지 게기도 지용이 또또도 야마 레와다 슈요 사레데 아니 레와 슈네 단다 돈도 투시마도라마송 단다 무이 망쉐데 데링 조르손 돈다 굽주
고죽 락스 된데 조송 아니 이나야다 모두네 로바지 제도는 야보도스네 어떤지 숨고도 이나야다 게 다지도 유튜브에서는 슈투고 말에 이나 게 모델나라 샤기 아니 근데 고모 주종은 나요바 임바이나 캐라나니 바 캐라니 라발라 조르다 치기 있으네 어떤지 슈샤유 근데 송상 케이스 넘버 2 되나라다 탈라 준비지 심 당외 꾸넬라네 제외 꾸넬라네 따고 뭔가 주도 되는지 신득견도 여바이나 따고 뭐직 겸바 임바이나 표요라 갸다 주 종아도 되는지라고 그래로와 아니 신데마 겸바 임바이나야 부디기 삼바나시 루트베다 아니 지 면험 되는지 겨로나 선이 쉬어이 투지전이 와도 단다 네발리게 돈에 아니 부기 이게 제가 가데스티에 부기 삼로카리에 상마데 샴도 인통 냠도 저기니 대대신데 랭게 상매 투미 겸주 나로나 선이 쉬어이 투지체 नमस्ते श्री कुङखेप लिङ्क संस्था र संस्थाका डाइरेक्टर घेसे टासी दोर्जे ज्यूलाई आज हामी इनिक लामाको घरमा छौं जहाँ उहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ र हामी सँगै छौं आज यी बाबु र उसका आमा बुवा र यहाँ सम्पूर्ण परिवार यतै हुनुहुन्छ र हाम्रो घेसे टासी दोर्जे ज्यूले श्री कुङखेप लिङ्कको संस्थाबाट सहयोगको स्वरूप इनिक लामाको लागि अमेरिका न्युयोर्कका विभिन्न ठाउँहरूबाट 19 जना सहयोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ बाबुको लागि सहयोग गर्नको लागि हुनुहुन्छ र उहाँले के रकमहरू बाबुको लागि खर्चिनु भएको छ जुन नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ क्रमशः म भन्दै जान्छु 19 जना हुनुहुन्छ भूमु तेन्जिन डोल्मा उहाँ न्युयोर्कबाट हुनुहुन्छ उहाँले $50 पठाउनु भएको छ भने अर्को हुनुहुन्छ टासी मोडुपबाट $50 उहाँ पनि न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ दावाबुट्टी $25 न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ भूमु तेन्जिन सोसाङ $50 पठाउनु भएको छ उहाँ पनि न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ त्यसैगरी आज केलसाङ एन्ड तेन्जिन सोनाम फ्यामिलीबाट $50 उहाँ चाहिँ ब्रोकलिनबाट हुनुहुन्छ त्यसैगरी अर्को हुनुहुन्छ छोक्छो डिगी फ्यामिलीबाट $50 उहाँ पनि युएस के अरे न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ त्यसैगरी छिरिङ डोल्मा फ्यामिली $50 न्युयोर्कबाट अनि छेटेन टासी फ्यामिली $25 उहाँ पनि न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट फेरि अर्को हुन्छ नाङ लो फ्यामिलीबाट $50 छिरिङ डोलकार किडोङ छिरिङ डोलकार $50 उहाँ पनि न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ त्यसैगरी डिक्की सेन्काल $20 न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ अनि त्यसैगरी अर्को हुनुहुन्छ थुन्जे साङमो फ्यामिलीबाट $50 थुन्जे साङमोबाट $50 अनि यासी डोल्मा फ्यामिलीबाट $50 उहाँ चाहिँ क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ टासी डोल्मा आमा टासी डोल्मा $50 न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ सेटलबाट हुनुहुन्छ अर्को तेन्जी केलसाङ फ्यामिलीबाट $50 अनि त्यसैगरी छिरिङ सोडन फ्यामिलीबाट $50 अनि कुङ्ग्यो ग्याल्टेन छोडन एन्ड आमा सुडन साङमो फ्यामिलीबाट $50 अनि बोस्टनबाट छेलामु फ्यामिलीबाट $55 क्यानाडाबाट तेन्जिन केलसाङ खुङ लुङखाङको चाहिँबाट चाहिँ $25 जो उहाँ नानीको चाहिँ जन्मदिन
परेकोले उहाँ बाबुको लागि $25 खर्चिनु भएको छ। त्यही उपलक्ष्यमा बाबु हामी सबैले उहाँ नानीलाई चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भन्न गइरहेको छौँ। र यी सबै टोटल रकम चाहिँ जम्मा गर्दाखेरि $850 भएको रहेछ, जुन नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्दा 16.25 दरले 96,906.25 रुपियाँ हुन गएको छ। जुन रकम चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई यी नानी बाबुलाई उसकै अभिभावकको हातमा चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूले यसमा के छ भने भन्नुहोस् है। नानी बुवा मम्मी बाबु। मेरो नाम राजु तामाङ हो। म नुवाकोट शिवपुरी 2 ठाउँको नाम भन्नुभयो है, 2 तामागोटे भन्ने ठाउँमा म बस्छु। हाल काठमाडौँमा आएर कमल पोखरी वार्ड नम्बर 29 म बस्छु। मैले पनि सक्ने सम्मको त मेरो छोराको लागि नै सहयोग माग्दैछु। मेरो देशमा हुने विदेशमा हुने दाजुभाइहरूलाई मलाई अरूको सहयोग भन्दा पनि मेरो छोराको यो हात खुट्टा हान्ने सम्भव छैन। खुट्टा त अब किनभने अलि त्यसले नै मिल्दैन, त्यसको अब ठाउँै छैन। हातको लागि चाहिँ अलिकति सम्भव भएको हाम्रो यो मनिषा गौतम दिदीले चाहिँ लिएर आउनु भएको एउटा हाम्रो उतैको अस्ट्रेलियन नागरिक नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि यति 18 को हाराहारीमा पर्ला, तर यताको कन्भर्ट गर्नुभयो अथवा उताको कन्भर्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ 18 लाख भन्नुभयो। कताको कन्भर्ट गर्नुभयो अब नेपाली चाहिँ भन्नुभयो कि उहाँको चाहिँ भन्नुभएको कि त्यो चाहिँ थाहा भएन। अनि त्यति नै अरूहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ मैले यति लाग्ने रहेछ भनेर भनेको। मेरो छोरालाई तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको, तपाईँहरूले नै थोरै गरेर नै सहयोग गरिदिनु भएर मेरो छोराको हात हालिदिनु सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेको छु। अझ पनि तपाईँहरूले अझै सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। तपाईँहरूलाई पनि के भन्नु खै। धन्यवाद। राम्रो होस् तपाईँको। ल धन्यवाद। बाबु केही छ भन्नुपर्ने? भन्नु पर्यो नि त तिमीले पनि। मलाई पनि भन्नु मन लागेको छ। नमस्ते, मेरो इनिक लामा हो। म कमल पोखरीमा बस्छु होइन। म कक्षा 1 मा पढ्छु। म 11 वर्षको भएँ। मेरो हात हालिदिनु पायो भने अरू सोचेर अरू जस्तै